mu promote investments in Kiambu ona tugiruta maira maria magi tumenye private sector niwe jump startaga na niwe promotaga economy ya bururi. The small, the medium and the micro enterprises ni kwenda heo opportunity ona magetha revenue matigacitiririe kiringira kwira na investors watu wa co-invest akamwako murumu tiga gwaka ati nigetha save besha kana gure cheap material akamwaka murumu mwako murona to wakita na miaka 5 ukoretwo haha it has summered and wintered na nikio ndireiga hathara ri ungithie nyumba teno ingikweta kitwo wega nene muno nigetha na county ona gitwe support ona ituko twe support ite undu ri ngingira kwira andu itu itikirai ona inywe utuika sustaining society ago ni kuri morari marima nigetha institution teno igakoragwo ikiona kiria ngenda kugura kuma kuri we na ukona besha no to kuri mo uri maga uri meno uri innovative ni wike maundu kiriu na uria kwagiriire no ti uria gwekagwo tene na weterera ati ni ukona maciaro makirite hau. County ya Kiambu has many opportunities and the government should support those opportunities. Andu aria investors aria maimite guku gwitu Gatundu North ni macetirwo kaundu kega muno ni mweshimwa Kigwa Njenga ati ni wega muno gomba gucoka na mucie guka guturehera maundu ta maya tondu angikorwo no hakohe na building ta ici igiri ithatu andu guku gwitu no mone mawira.